Talafatu Talafola Radio Samoa le nei taiau, ma lol fo lau alu mai o talo lesa tofi. E le aisa tūlanga la matia o whanau mai toto lo foa ia e tangata na whaio la tau tui o koviti. O le tali mai lea tangata so e a o sulu ai le matanga luenga le soifua malo loina i le tū la fono. O lana whaasino manga le mata upu e le o mana na o ai matu o le pepe wha masina e talia toto o lo foa ia e tangata wa umo na whaitu o koviti e wha au ngā i le ta o tonga o le whatu o la uatama. E tusa malitasi se lau tangata na langolango ina matu o le pepe whaatasi ai maainga na whaatasi le whaamsinonga mawalunga i au kilani ana nafi i le vala awino le nei mata upu. Ma o le aso lua o le vai aso fo le e vala awai muli mau. Ai mai le whaatum silo le Immunization Advisory Center Dr. Nikki Turner e le aise a fianga pe a wha au ngā toto foa ia e tangata sa whaio la tautu o koviti. O le sulu ai o le matanga luenga le tū la fono e le tupu soo e tusa masaunuanga ale ministra le soifua malo loina Andrew Leto peita ai. O le te ena ai e mātua o tonga fitinga ona o lea mafuanga wa tā pai le fesoasoane al whaamsinonga i lalo le tū la fono wa tā ua. O le Care of Children Act lea e aia ia umai tu e lua. Mai le ministra e tatawi mātua ona to e sila le lei ila la ua whaai unga ma ta lia fautuanga ale soifua malo loina. O le so le ato e solo te e tau si mai mai fale mai tuto atasi e tolu o lo opu lea le Evolution Healthcare. Whaamaunia mai le whaalapotopotonga o tau si mai o le so e to e te e fo mai o lo ngā lulue i le fale mai o Wakefield, a pia bau ni Wellingtone, ma le fale mai o Royston i Hastings. O le fia lava i le lea i o se taunu unga manuia o lo o fina wina i totongi i le mafu anga. Ma e whaapea talu mai lea so ono o se te mana whaiai tala noanga e sa ili se malia ngai autasi i ai. E le ito e maua lava se isi feilua inga tau si mai male pulenga. A o le ai se feilua inga o na yaso e le ima mau atu na whaalawi loa i le pulenga nisi o whaamtalanga whaatatau i le o fofou. E lunga o whaasalaulaunga o fisa whaasalalau. Mai tau si mai. E le ai ni feuta na inga o whaia i lunga o ni whaasalaulaunga. O i tu lau te e le so, whale mai o Wakefield e mai le sfulutasi le tae au i le tu lai lua i le awauli. Whale mai o Bowen e mai le tu lai tolu i le afo le lima i le afiafi. Ma Royston mai le tūlai se fulu i le tae nei i le se fulu lua i le awauli. O totongi o loo finau mai ei tau si mai o loo whaafai ngā luenga i nei whale mai tūtu atasi, o totongi tutusa ma tau si mai o loo ngā lulue i lalo whale mai te tele, lea o loo i lalo o mataa ngā luenga ato ai masuinga o ta iala mo le au nanga. Wa a mata i lea so le masina muli mulo le nei tau sanga, ai mo nisi o tanta whai ngā luenga, wa a mata i le Fair Pay Agreements, o se swinga tele i le tala whaasolopito, ma o se amatanga fau mo tangata lo ngā lulue i le hospitality o ave pasi, whaapea supermarket i le swinga walo ia i le so. O le FPA po le Fair Pay Agreement o le afe soa soani tele le tangata o lo tatongi ma walalo, e whina wina i whainga tutusa, ma o le amo whaiai o na whina wina i se whainga tu whaatasi swinga o tatongi. E mo le maua se tasi o ave pasi o le amanui ai le nei swinga, e le ngata e manui ai wheutana ingo o tatongi. A o le saunga le mua o tāta whai ngā luenga. O le swinga wā matalo i le so na pāsia e avea matu la fono i le masina tālu ai. Tele miliona leto e maua e New Zealand o no le whaasai a Amerika o nisi o i olo awinatu i fafo. E pe ona awinatu i talafo na nafi le tau fia mai Amerika o i a maitu a inga iwa. Ma fua i le talo sanga na talia le whaamsinonga. O le whangota ino i anei, o lo a afiai mau i Dolphins, ma i le sila le whaamsinonga, e le o le leita i ala lo o lima taita ina i le whangota ino le ngātai whale. A o whaatalia i se tala mai le malo o New Zealand, whaapea nisi teu ngai tatau ona whaia. E le talitono le pule sili o le Sea Shepherd Michael Laurie o se whaai ungai tatau. Pe a fua lea, e le i hai lava se mau i Dolphin wa mate ona o nei whangotanga talo mai le luafi ma le tolu. Mai le Seafood NZ, e le talitono fo i le sawa ta umai. Ono o le olo o iai lava mea po e ata i lungo wa a whango ta uma, ma olo o le lei o na mata i tū. E ui nei whinau, e le mawhai e na o ni manato na sui ele whaai ungal whaamisinonga Amerika se ia vanga na, ua whaamalia ina wa iai se teu ngai tū la fono. Olo o whango ta inai o ngā sami, ato ai ma le malu pui o Maui Dolphins. Mai le matanga luengo lo o ngā whamale whango ta ino le ngātai whale le vai whaavau malo, le Ministry of Primary Industries, o lea ua ngā lulue ma le malo Amerika. Ai a whai, ai wha umi le sa Amerika, tu sa ma le lua se lau miliona tupe i le tausanga, le toe maua New Zealand.
Matala whaaiu, mo le ulu wa itaimi wa maua le case o le COVID I tua I le community ani we. O le masino mati o le tausanga nei na mawai mo le ulu wa itaimi le vairusi tua oyo ni we. Mātalu mai lea taimi o lea whaato a maua leo seisi tua I le community wa maua le vairusi. Ai e le fiso utai ma seisi case. I wha mauninga ma le malo ni we, mai le to afitu na reportia I le vaiaso nei, o le to a whaolo o reportia o ni cases na maua mai tua I le community. E tu ufa atasia tala fowele iho o mai se talo sanga ni we ni usila mo se fiso swani. Ai olo ufa asolo so esu enga esu e ai po o le ale mamao ua pepesia I tua I le community. O tala na o le taeao, manuia le nei aso.